Mladi ljudi, tako filozof veliki Konfučije je nazivao decu. Mladi ljudi imaju u sebi božanski imperativ, imperativ igre. Kao i mladunci životinjski, kao i mali kučići, mali mačići, tako i naši deca imaju taj imperativ u sebi. Šta to znači? Znači da se pripremaju za život, igraju se. Kad gledamo mačiće kako prežaju jedni druge, kako se valjaju, kao da se kolju, a u stvari oni se igraju, pripremaju se za ozbiljan život. Tako treba i našim mladuncima dati u jednom trenutku kad im ponestane igrališta, dati im nešto novo, dati im novo igralište. Wilbal je zapravo to. Novo igralište koje će vremenom, naravno, zavoleti naši mladunci i počeće naravno Wilbal da se takmiči prvo Srbija, pa onda Evropa, a onda i svet. I zato treba pozdraviti ovakvu jednu inicijativu, ovako jedno novo igralište za mlade ljude.